20 ساله اف کمان درویتیاوه ده هوالا. جه تمن 10 سالیه و تمن خود نبا میوزیک و آمیرن میوزیک ده در باز کریه. او بخوا که چا باجار حمای سوریه یو هر لوی باجاری یکم جار آمیرا کمانی هلگرد. جلنار دوتکاری بحثا زاروکتیا خواب که تو بحثا خواب که بطایبت گوت جمال باته که میوزیک جنی جشتا گوت ویره هل بجیره راسته از جمالباته که موزیک جنم و مالباتا من هر بأصل جموزیک حزدکن. بابی من ستران دبیجه و اود جنه. دایکا من مامستایا موزیکیه. برای من جی اود جنه. خوشکا من قانون جنه و از کمان جنم. خوشکا من میس لگل منه و لقانون دیده و اوجی جتمن 10 سالی و ستران دبیجه و لعمورا قانون دیده. کام به هفره جوار سترانه که بیجه. جلنار بخوا اندزیاری شارستانی خواندیه. لیتن سالکی وکو اندزیار کار کریه. پشتی سالکی جارکه دن و گراهو گریا خویا کون لگل کمان خوا. ولاد بولاد. اف کمان لگل خوا کرا هوال تا گهشتا پای تختا هرما کردستانی. جلنار احكي لنا يعني من امتى جيتي لكردستان؟ جلنار جمرة بحساب كا بحسا جيانا خواب كالفير توش كنجي فال كردستاني چماتا هولير هالبجار تو چو كاريت كي جمرة بحساب كا براستی از لسر داخوازیا کمپانیه که سوری هاتم کردستانی جبرکو ایونته کی آماده ببم و بریار بکو از جاره کدم وگرم سوریه لور از لی ایونت جهن گشتی آهنگ و پیشانگه هان کار دکم هر وها دچم هر کاره کی باش کوش من رواره من گله کی جو کردستانی حسکر و اونیزی کی 2 سالای از لورم بما انك تو نهال ولاتا که کردی دناوا گله کردی تحول دایا کو تو فیری آوازن کردی ببه براستی نه گله کی لی از زنم سترانه اسکه بکم لیلی گهدار بکن
دەستی تا ساغ بە gelekî xweş bû em bihêvîne ku em te bibînin ku tu fêrî jenîna awazîndiniyên Kurdî bibe. Ez bijim ku te geş bo jmareka welatan kiriye. Tu bû çi welatan çûyî li ser daxwaza kî te li wir çi kir? Di temenê 12 saliyê de ez li ser daxwaza şahjina wî de miya Ordunê nûr çûm Ordun ji ber ku ez yekem bûm li ser asta Sûriyê di jenîna kemanê de. û li 2017 de li gel grûpekî çûm Romanya û li 2021 hatim Hewlêrê. Tu wekû culnar te çi plan ji bo siba rojê hene? Bi rastî min tu planên zelal tune ne, lê dixwazim tiştekî taybet bi xwe bikim. Stranên taybet bi xwe çêkim û li gel hunermendên mezin jenînê bikim yan li gel grûpên mezin yên muzîkê. مع مطربين مع اشخاص مهمين ان شاء الله مع فرق كبيره يا ريت بتمنى ان شاء الله. Du sala culnar û xwîşka xwe li Hewlêrê dimînin. Lê diyar nîne ku piştî çend salên din li çi welatî bin. Lêya diyar ew e ku wê tenha biryar nedaye ku dûrî dosta xwe ya nû Hewlêr bikeve. يلا نعيش بعيون الليل يلا